Iako vlast pokušava da dokaže da želi da ugasi ove proteste, na sve načine su probali. Od kontramitinga, gde su probali da naprave nekoliko mitinga kako bi izrazili ili ti pokazali silu, da su oni većina, da su jači i da ovi protesti ne mogu da ih ugroze, ipak i to nije pomoglo i nisu se uplašili ovi koji protestuju. Tačnije, studenti. Nisu uopšte dobili strah, niti se boje njihovih protesta. To smo vidjeli više puta, gdje su studenti izlazili u sve većem i većem broju, uz sve veću i veću podršku građana. Pa su menjali zakone o javnim skupovima, iako je Ustavom zagarantovano da možete protestom na demokratski način da izrazite nezadovoljstvo bez prethodno da prijavite skup ili bilo šta drugo, ipak država je promenila zakon pa sada mogu krivično da gone ukoliko ne prijavite skup, a napravite ga možete krivično odgovarati, iako vam je to dozvoljeno Ustavom. Kao što vidite, ni Ustav im nije problem niti zakon da ga menjaju, onako da ga koriguju kako njima odgovara, samo kako bi sve uradili, kako bi ove proteste uspeli da uguše. Međutim, protesti i dalje traju. Probali su da nameste da je ovo obojena revolucija, da su upletene strane službe, da strani agenti ovo sve finansiraju i da je Srbija u velikom problemu, ali da se vlast bori protiv obojene revolucije. Čak je predsjednik i najavio da će napisati knjigu. Međutim, o obojnoj revoluciji i o stranim agentima uopšte nema reči. Već se ovdje radi o ljudima koji žele samo da institucije počnu da rade i ljudi koji žele samo da se istina sazna. Ali izgleda to vlast ne želi i opet je pokrenula razorazne svoje taktike kako bi te proteste ugušila. Probali su preko zvučnih topova pa do razoraznih stvari, prebijanja batinaša, da uplaše studente da odustanu od svoje ideje. Međutim, ni to nije pomoglo. Ni tada studenti nisu odustali, ni tada studenti nisu poklekli i rekli ne, mi se bojimo, mi ne želimo dalje. Probali su svoje političke opozicione lidere da iskoriste kako bi ih ubacili u samu grupaciju studenata i naroda, da bi sutradan mogli da prisvoje te proteste upravo opoziciji i da opozicija bude kriva kako bi se ti protesti do sada kao i svaki drugi ugasili. Međutim, studenti su pametniji, ogradili su se od svih opozicionih stranaka, partija, pokreta i samo daju podršku, kako kažu, narodu koji želi da se bori za časnu i iskrenu Srbiju. Kako je moguće da vlast koja toliko pokušava na sve načine da bilo kako ugasi ove proteste i dan danas to sve nema efekta? Pored i bitke, i batinaša, i ucena, i svako razoraznih stvari koje se dešavaju, i dan danas imamo državu gdje jedan čovjek donosi odluke, gdje svi moraju da slušaju ono što on kaže, dok drugi koji nisu istomišljenici sa ovim studentima i sa ljudima koji protestuju govore da smo prodani duše, da smo prodali sebe, prodali državu, da želimo da izvršimo državni udar samo zato što se ne slažemo sa njihovom ideologijom. Kao što vidite, ovdje studenti su samo na ulicama i protestuju. Niti tuku, niti biju, niti maltretiraju, niti bilo kakve taktike prave. Dok vlast sve to radi, i opet smo krivci mi koji ne želimo da budemo isti kao i oni. I oni koji tuku, maltretiraju, rade sve i svašta, koji gaze druge ljude automobilima, ti isti su dobra i časna Srbija, a mi koji protestujemo mirno i koji se trudimo samo da se neke stvari saznaju, da vlast počne da se menja, da institucije prorade, mi smo problem u ovome društvu. Znači, mi smo problem koji želimo promene nenasilne, bez batina, bez ičega, a oni nisu problem koji sa batinama, ucenama, dnevnicama idu na mitinge, podržavaju jedni druge, tuku druge, sve one koji ne misle kako bi oni želeli, pišu im da su plaćenici i svašta nešto. Izgleda ovaj sistem koji je napravio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vodi nas definitivno ka tome da Srbija ulazi u građansku nestabilnost. Građanska nestabilnost je bukvalno korak od onoga što se zove građanski rat. Ne daj Bože da dođe do tog nasilja, ne daj Bože da dođe do tih stvari, ali kako vidimo sve je bliže i bliže ka tome
da predsjednik kroz svoje cijele agende, taktike i sve ono što sprovodi želi definitivno da se ovakve stvari dese. Imali smo lažiranje razoraznih stvari, razoraznih situacija, gdje je opet dokazano da je sve to bila laž i manipulacija SNS-a. Od Branka Obrvice pa do svih onih ostalih koji se sada bore i kapom i šakom i rukama i nogama kako bi zadržali vlast Aleksandra Vučića, pored ovih novih izabranih ministra, ipak izgleda da im ne ide to baš onako kako su oni želeli. Sve više i više ljudi pokazuje da se ne boji, sve više i više ljudi pokazuje neposlušnost i to je ono upravo šta je Aleksandra Vučića podrmalo i šta je u stvari prouzrokovalo da bi uskoro Srbija mogla se naći u ozbiljnom problemu. Iako smo svesni da Srbija ima problema sa diktaturom, sa slobodom medija, sa slobodom razmišljanja, sa slobodom stava, definitivno Srbija dolazi do toga da ima problema i sa samim građanima, to jest tačnije vlastima, gdje vlast ne dozvoljava građanima da budu ono što žele da budu, već jednostavno moraju da budu uz vlast. Kako god i šta radili, ako ste uz vlast i Aleksandra Vučića, sve vam je dozvoljeno. Možda nije baš sve, ali ako ste na poziciji nekoj, itekako je sve dozvoljeno. A kada predsjednik pozove glavni šef, onda moraju da se sabiraju svi ostali kako bi se doveli na njegov miting da bi izrazili podršku. Svi oni koji ne misle tako i ne žele da podrže predsjednika su izdajnici, ne žele pravu i časnu Srbiju, iako predsjednik obećava 3 puta veću ekonomiju, 3 puta jaču ekonomiju nego što imaju neke zemlje u Evropskoj uniji, da ćemo biti 3. rastuća ekonomija u Evropi i pored ovih protesta, od toga nema ništa. Budite sigurni da Srbija se nalazi na ivici finansijske situacije ili ti finansijskog kraha koji bi uskoro mogao da se rezultira tako što bi u Srbiji uvelo se vanredno stanje i Srbija ušla u debelu inflaciju. Samo zato što ipak, iako vam predstavljaju da su oni mnogo toga uradili u Srbiji što je nesporno, ali sa novcem opet koji je zadužen putem Republike Srbije, a koji vraćaju građani Republike Srbije. Što znači da oni na vlasti kada su došli bio je dug 20 miliona, danas je, to jest 28 milijardi, danas je javni dug Srbije 59 milijardi. Što znači da su nas skoro pa 3 puta više zadužili kako bi napravili metroe koji ne postoje, kako bi napravili saobraćajnice koje su iole jako jeftine i jako loše. Radile su ih sve kineske i turske firme, nisu radile srpske. Također što je jako interesantno, urađene su poput nadstrešnice u Novom Sadu objekti koji su nebezbedni za korišćenje. Stoga se treba postaviti pitanje, šta je u stvari ova vlast napravila za nas? Sem što je uništila sistem, zdravstvo, obrazovanje, sistem pravde, sistem zakona i svega ostaloga. Šta su stvarno oni dobro uradili za Srbiju? Kada se ne živi onako kako je predstavljeno, niti su plate 1400 evra, možda u Beogradu, mada nisu ni tolike, niti se u stvari živi, kako je rekao predsjednik, jako dobro, niti u stvari narod, kako on priča, je toliko za predsjednika Republike Srbije, već se ovdje radi o laži i manipulaciji. Narod nikad besniji, narod nikad više nije imao problema i nikada nije živeo u gorem siromaštvu. Pogledajte kako žive na severu Srbije, pogledajte kako žive u centralnoj Srbiji, pogledajte kako žive na jugu Srbije. Kao da sam spomenuo 3 Srbije, kao da to nije jedna Srbija. Na severu plata do 600 eura, u sredini centar Srbije, Beograd, ima platu 1200 eura, dok Kragujevac i ostali imaju platu 700-800 evra, dok na jugu Srbije, što južnije to tužnije, nemaju plate veće od 350 do 400 evra. To je ta Srbija o kojoj predsjednik priča i to je ta Srbija koja je, kako on kaže, razvijena i ide napred. Kada je razvijena, zašto plate nisu svima iste i zašto toliki bes i gnev upravo postoji kod naroda? To je ono upravo zašto žele da ugase ove proteste, zašto žele da zabrane istinu, zašto žele da svakoga reportaju ko postavi videoklip i ispriča o realnoj situaciji u Srbiji i šta se sve dešava, gde su lekovi skuplji, hrana skuplja, penzioneri jedva da preživljavaju, da nemaju koga da im pomogne, ćerku ili sina, našli bi se u ozbiljnom problemu, dok ta ćerka ili sin padaju bukvalno sa nogu da bi zaradili novac kako bi uspjeli porodicu da izdržavaju i također da pomognu roditeljima. Svaka čast takvoj Srbiji, ali definitivno takva Srbija treba da stane. I ta Srbija o kojoj priča predsjednik podigla se i traži samo odgovore na pitanja,
na koja definitivno predsjednik i mnogi drugi nemaju nikakav odgovor da bi mogli ovu situaciju stvarno da reše. Hvala svima još jednom koji ste pogledali videoklip, pišite mi vaše mišljenje, šta im mislite o ovome svemu, da li su to stvarno pravi razlozi zašto predsjednik želi da ugasi ove proteste studenata, da se ove stvari ne bi saznale ili možda neka druga priča se krije iza svega. Hvala svima još jednom, napišite obavezno vaš komentar, a mi se vidimo u sljedećem videoklipu. Do sljedećeg videoklipa, srdačan pozdrav!